Ti surat ngayon tay ikan biyag ita agundaway kat naggapo kanibagayam tayo a Mary ti siyudad ti Baguio. Saan ko apakasaritaan ti paidramak no diket kapadasan kinasinged agayem ko. Sipod pa'y ubing kami agayem kamin kanitanya. Second year college kami idi. Bueno, hintay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam a Mary. Nakabayad kan iti tuition mo, Tanya? Una, hindi pala namin sa nakalman. Binayada kami nan. Oh, kastaya? Imbag man? Siyempre. Amo matanda kinalaing kong agdiskarte. Ha? Anyat kayat mo asawan? Nagkita kami iti nobyok iti last week. Anya? Kinid daw ko amin na nakayat ko. Ingkad naman. Ha? Amo ka dinagiti dadakkel mo akas tater aramida? Saan? Jack ibagbaga, ta sigurado maong tanda. Talaga Saan nga nin anasaya at tikas tangat aramidam, friend? Kasla ilaklakong ti dayaw mo, tikas tangat aramidam. Agsusukat ti nobyom. Baybayan na kadilat ta, Mary. Biyag ko da ito Masatan nga aramidam tikas to Tani. Ay, marigatan indag iti dadakkel ko amang papaadal kanya. Nakitak idikal man jay gayem mo Sa bali mamutan ti kakuyog na lalaki. Talaga akas jay ni Tanya tatang. Every week asukatan na ti boyfriend na. Kasla kawusla ang ti pamayan na iti lalaki. Nay, apay ngay akas jay. Sapay nagpintas. No awanan ti kwarta ti boyfriend na, sinaan nan. Kat agsapul manan iti adda kwarta na. Anya? Ay, no kastamot la ti ugali na, di kan makikuykuyog kenkwana, tamang ano isungsong na ka. Saan, tatang? Amok mo't tinasayaat kan saan? Kitayam nga rod amang ano maitulat ka kenkwana. Nagalas ti kasdi nga ugali ti babae. Nagalas! Sa bali manenday jay anubium Tanya. Asino manenday jay? Minero day jay nanang, big time. Anya, laklakay mat nga adayong amsika. Kaslakay edad ko. Urayin tinapatag, ado ti kwartana. Anya? Nanang, praktikal ti biyag itan. Saan ko nga ay ayatan? Ngam, ay ayatag ti kwartana. Ay naanak ko, apay di ka mabutang iti kastangar aram itam, agsusukat tinubiom. No jak aramidan di kastoy, saan makalpas iti panagadal ko. Anya? Marigatan kayo matan amang papaadal kanyak. Pinagadal yu dagiti kakapsat ko. Ngam siyak, marigatan kayon. Bakit kanda kay kami mat ngarudan iti amam anak ko? Dagiti mat kakapsat mo anak kaadal, nakalipat damutan iti nakalpasdan. Iti adan bukod da pamilya, kaslalin ipat da tayon. Isu nga rod nga aramidak ti kastoy nanang. Iti kasta saan kayo na marigatan? Anak. Sinina akong dagiti sigod anobyo. Taan matan kwartada. Adala kwartada iti damo. Ngami di agbayag, awan matan. Tanya. Di kayag danag. Awan to ti dakas na mapasama kanyak nanang. Awan to. Dumakdakil ti babayadak, sweetheart. Nayon am apisigod nga itidad mo kanya. Maloy ati kasapula mani. Basta pagdublihan. Kasalungatan, sapay kimapo iti biro ko itahani. Anya, kasanong arudan? Ano sampalang tanda? Masensya ka palang. Uy, kasanong arudan makapagkasarta ngay no kasta? Ano sampay lang iti may itad ko iti binulan. Bumawiyak tumat lang. Promise. Basta saya atam ti panagadal mo, Ay, anya arud. Sige Ola, mangan ka lang. Agorder ka pa, kurang. Saanan? Agawid tan. Napukaw ti ganas ko. Nabsog akon. Anya? Sa bali manan ti boyfriend mo? Wen, ngamjak pa'y sinaan ni Gardo. Iso pa'y ti malak akwarta kan ko na. Anya?
Ala, apay kasta kamutun tanya. Nakaron ti kasta nga aramidem. Paggigidda ng mutan dagiti nubium. Sana bali tao madanin ti panagraduar ko. Isardeng kuntun ti kastoy nga aramidak. Tinaskan ita, makalpasak. Gayam tanya. Anyamot nga ti panggadan ti kabarbaro anobium. Agtratrabaho iti may sa akumpanya iti laon yun. Anya? Naparabor ngamin. Saan naimot? Amin akitawak itad na. Nagamamo kami iti text. Ha? Basit la pa naganosan gayam. Agbaliwak ton no makalpasak iti panagadal ko. Promise. Si kagayam ti bagbaga di anak ko anubyo na baro. Wenana, siyak ni Philip. Nakasaganak amang ikalay sa iti anak yo. Apaman nga graduar iti panagadal na. Ha? Ay naglukon atan niya. Pagkikitanan ng dagiti nubyo na. Kastoy matlang ti bagbaga tila kay anubyo na. No kasta nga umay dito ibalay. Nana, apaman nga graduar ni Tanya, ikasarkon. Ha? Amok akayat dak para iti anak yo. Ta siyak nga ron ti agas-gastos iti panaganal na. Kwa. Asawakton ni Tanya no makalpas iti kolehiyo. Por Diyos na di agayim mo, Mary. Pagbagaman na. Apay ayan, nana. Paggigidanan na nga ro dagiti nubyo na. Kasano nga dayta? Mangnamnama dagiti dua ang makikalay sa ni Tanya kadakwada. Kanayon ko mo tabagbagaan ti gayim ko, nana. Ngam di nakmat dengdenggen. Sana la kani sardeng ti kasjay, intun makagraduaren. Naimbagpaykan ka, ta saan ka akas ije anak ko. Nasingput ka balasang ko. Swerte dagiti dadakkel mo, takasken ka ti anak da. Amukmut ka ta sana sigod akas jay ni Tanya, nana. Amo ka mapilpilitan lang nga agaramit iti kasjay. Tanangato ti arapaap na. Ay, bakit kan lakay kami mat ngaminan? Naggastos ngamin unay ti kurso na, di mi mat kabailan. Basta bagbagaan tayo latan, ani Tanya, nana? Oh, ato yung ti allowance mo, Tanya. Agyaman Philip. Nagsingpet ka talaga. Basta agsingsingpet ka, mat. Di nakisuksukat, ha? Ken agadal ka na imbag. Wan, talaga nga igagaad ko ti panagadal ko. Kan di kanto pulos isukat. Tanakasingsingpet kaunay kanya. Ay, manhula abulan ti urayan na yun. Aggraduar ka na anak ko. Wan, tatang. Jay, gayam mo ay gayam. Makagraduar ka di matlaang. Untang. Agidan kami itong agraduar. Kahit isupay lang ti aramiden na? Wan, tatang. Saan apabagbagaan da dya tao? Awan ti dengdenggan na. Nagtangken ti ulo na. Mala, baybayamon. Sana bale, inaramid mo ti pagrebengam, kas may sagayem na. Awanem ti basol mo, no bilang taadamadi ang mapasamak ken kuana. Ha? Sino nga tada ito eh? Hello? Mary, kasapulak ti tulong mo. Pagkita na ka na. Ha? Ni Philip na ito eh. Tinubyo ni Tanya agayam mo. Ha? Apay? Ada problema. Please, pagkita na ko na. Anya? Agpakpakaasi akan ka, Mary. Kumbinsyem ko manitan niya. Sinsinaan na kon. Pangasim, jak kayat ti makisina iti gayem mo. Ay tak unay ni Tanya. Awan ti maaramidak. No talaga adinakan kayat ni Tanya. Saan kumatapuso ti puso na? Apay akastoy, Mary. Kunak no napudno kanyak. Ngam apay akas deter aramiden na. Apay. Jak nga rotin kayat. Saan kami pa'y matanak kasara? Ngam nagkarika kan kuana. Ay, manjakon. No kayat mo, sublata mon. Anya?
Oray ni Gardo. Agparparigat ak amangisina kan kuana. Ha? Umadanin ti graduation ta. Masapol ang masinak idan. Ngam basta. Oray agdapdapada. Talaga asinaak idan. Delikado ti kasding aramidan jagayem mo, anak. Kalpasan ang naala na ti kayat na, sinaan na idaan. Wan nga ro, tatang. Sapay pinangnamnaman na idaadwa. Ay, naturad mo't nga rod ni Tanya. Taapay ang naaramid na ti kasjay. Yamanap. Naumamatlangan ni Philip. Pimanawan. Anya? Kat ni Gardo? Dayjay ti dagulit. Imay pa iti graduation. Naimbag tawan ni Philip. Saan daan nagrana? Nasakit ngamin unay tinakam na. Agyaman ka tapi manawan ni Philip. Wan nga rod. Ngam parikot ko dayjay agardo. Saan ko nang kasapulan ti kwartana? Iso amanjak matan Nakagraduarak matan? Narabyan Tanya. Wan nga rod. Oh my God! Tigil ko! Yung taray na kita nakabuo na lalaki. Asino mo talaga dyan? Asino? Asino nga'y dagijay at tao? Apa nga'y nalad at anak ko? Nana? Di cellphone ko. Hello? Friend, ni Gardo ti akin na kami tinapasama. Ha? Ayan mo ita! Di ti lugar da Gardo. Tinagpalupusan nga agawid. Taasawaan na kanon. Anya? Awan maramida. Nagkaglutan ko na. Idarong na kanon. Nadyak agtong paliti kayat na. Anya? Mary. Sumber ka. Allah. Nagkutong kamot una yan. Nagunugan dagiti pingping mo. Wan nga rod. Gamin. At dakimpat kanyak asakit. Ha? Anya asakit? Kanser iti matris. Ha? Allah. Kastaya? Ti asawam, kumusta? Pinanawan na kon. Pinanawan na. Tanaw masiguro na mga asik-aso kanyak. Gapo iti sakit ko. Anya? Masyanak iti gayem ko, gapo iti nagbanagan na, Mr. Lonely. Saan na makatrabaho, gapo iti sakit na. Tultulungak latta ti gayem ko, gapo ta maasyanak kan kuana, gapo iti nagbanagan na. Isurat ngentay ikanbiag ita, ket naggapo kanipagayam a Greg, ti probinsya ti La Union, kastoy ti linaon ti surat na. Dear Mr. Lonely, nakapagsuratak, tadamet kayat ko apay drama. Ngam tinak isalaysay, ket sana may papan iti kapadasak ken ayat, no di ket may papanday to iti kakaisuna, bungami iti asawa. Bueno, gagayem, intay nga rudenggen, ti panakay drama, ti pakasaritaan, nga impatulod, ti pagayam tayo ani Greg. Daddy, doktor ti kayat ko ang pagbalinan. Nagngatok at gayam ti arapap ti prinsesak. Basta kayat ko ti agbalin analay nga doktora, Daddy. Sige. Sa atam nga rudi agadal, ha? Ikarigatan mi kanimamim ti mangpaadal kan ka. Basta magunod mo ti arapap mo, anak ko. Thank you, Daddy. Promise,
Saan kayo ama ay amang padal kanyak? Da talaga ang lalaingag. Tapno makalpasak, iti pa nagadal ko. Third year high school pala di anak ta, ngam nangaton ti arapap na, Amy. Wan nga ron. Elementarya pala iti. Ngam ibagbaganan ti kasta. Kaya't na ti agbalin a doktora inton dumakan. Sa bagay, agmay-may samat nga anak ta ni Beng. Ipaita ti kaligagom na. Total, para motlay ti pagimbagan na rayta. Wan, Greg. Kakaiso na nga anak ta ni Beng. Rumbang laang ama pagadal ta iti kayat na akursong nga anaan. Uy, bruha. Agar-aram kadikan ka na, Jia Freddy. Ala, ni daytoy. Saan anya? At na inaramid mi ang group project itay. So anong kuyog kami? Ubing ka pa yung unay ang maki-boyfriend na niya. Ay sus, awan iti panunod ko dayta, Jeb. Si Kamat. Di ka maki-boyfriend na. Ta isukat nakton no at danton nobyon. Talaga matasaan. Di kagdanag, Jeb. Tas ikan tulat ti best friend ko. Jak to maki-boyfriend. Tapno saan ang maagaw ti attention ko kan ka. Tay, kadwamot gayam ti gayim mo, Jeb. Un mama. Come on, best friend. Sumrak ka. Thanks, Jeb. Naimba nga orasyon, Ana. Kasamat, balasang. Sige, makaamu kayon dito'y balay, tarumwarak. Ada papanan mikin ni papam. Imunan arimwar, tadapay na si kaso na. Sige lang, mama. We can manage. Tapingawan pa'y matulang ni Beng, Amy. Ay na, amangan no adamanan ijay balay ti kaadalan na abakla. Kanayon ti papanay, Jay. Magbagam to man. Nakababa yung tikas diyang raramidin na. Kanayon iti balay ti kaadalan na. Pamangan niya ti makunat lagi ti dadakkel ti kaadalan na. Sigun kin ni Beng, nasingpot ka no dagiti dadakkel ti kaadalan na. Imbilang damat ka nun akas lapudpud no nga anak. Uray pa'y. Basta bagbagam to. Tapno saan nga agruam iti kas diyang raramidin na. Basta malpas nga agiskwela, ijay iti pagturungan na. Mami, amuyo mat a-close kami ka ni Jeb agayam ko. Kan may sa, awan mat ti madingar aramidan mi iji balayda Saan kami mat nga agbisbisyo? Ngam ti kayat nga rod ni dadim, kat saan atila papapanam numalpas ti klasem. Mami. Ay na anak ko agtungpal kalatan iti amam. No siyak, okay lang. Taamok mat anasingpat da di agayam mo. Ngam ni dadim ti pampanunutat. Amumatan ti kina-istrikto jay amam, anak ko. Jeb, ikatam ti kasta nga ugalim. Diya kaya ti kasta. Di ka agbakla-bakla. Agpakalalaki ka. Papa. Kaya't mo timalo, Tamalmalwan ka no agbakla-bakla ka. Papa. Saan ka mo tasigo na kasta, Ngam no apa nagbaling ka mo na kasta? Papa. Agbaliw kan, taubing kapay. Jak kayat nga agbakla-bakla ka. Kakaiso na nga anak da ka ni mamam. Ngam agkasta-kasta kakit din? Agbalbaliw kan, Jeb. Mama, apay di nakmawatan ni Papa. Ay, nasaysaya akmat lang amin, nagpakalalaki ka, Jeb, anak. Lalaki akmat talaga, Mama. Ngam tiriknak, babae. Mawatan da kumamot, Mama. Anak. Jakman amoy ti daytoy abagik. Lalaki akmat talaga, Ngam tiriknak, riknat ti may sa babae. Nalama ka mo ka nga ron. Basta di kag badbado iti bado dagiti babae. Taamang ano bastusin da ka dagiti pada malalaki. Talaga mo ta sana, Mama. Jakmat kayat, Jak kayat ti mabastos, Mama. Iso nga agtungpalak iti kayat yo. Jak agbado iti kawas ti babae. Apay mo na di ka umay di balay, best. Damdamagin na ka ni Mama, oray ni Papa. Kuha nga min, Jeb. Di kayat mi daddy, narimara ko ni ti school. Ang diretso ako nga gawin. Anya? Pasensya ka na. No kayat mo, si Kamot ita ti umay iji balay, ha?
Mabalin matlat ta, best. O sige, umayak to naman minsan yung balayo. Ta ije ti pagaramidan ta kadag iti assignment ta. Amy, anawa man nagyidwa. Itay na payakas dyan. Ay na madama ti aramid na iti homework ta, Greg. When ang agkin kinatawa daman. Awan sa palat nalnalpas da. Ta adumat ti panagblinin na ngay da. Bay amlat ta kadiitan. Bayam, tain nakbagaan dagiti duan. Mabiit laang, ha? Pag-graduar ka ni high school iti dito atawan, Beng. Anya ngay? Patuluyan, ti kanayon nga ibagam kada kami ka ni mamim? Sure, Daddy. Sure na sure. Sige. Pagsingsingpet ka nga ron. Di ka pa maki-boyfriend, ha? One, Daddy. Amang ano damot ti nag-araram ka? Natural tanapintas ti anak ta. Balasang una yan iti taon na 15. Kitama, Beng. Ignoran pa ilahin nagiti agar-aram ka, ha? No, adaman. Una umpay ti adal, anak, ha? Promise, Daddy. Sa anak pa ila maki-boyfriend. Ito nagalpasa ko na iti pa nagadal ko. Okay. So, di no, ti kayot mapagadalan, iha. Aqua. Namabalin. Iti syudad ti Manila, Daddy. Nagadayumutan. Sige. No, iso ti kayat na di palubusan ta, Amy. Tano, komportable ti anak ta, nalaklaka na amaton, oy, ti arapap na. Papa, Mama, Papa, ije Manila ti pagadalan ti best friend ko. Ije nga kolehyo. Ijayak to kumamot nga agadal. Anya? Nagadayon, Jeb. Dito'y kalangan. Wanmat nga men, Jeb. Basta, jak kaya ta panawan nagtigayim ko. Masapol amay may samot la pagadalan ti pag-iskwilaan ni. Masapol. Manot ti abang mo dito, iha. 3,000 per month, Daddy. Nanginan sa. Di kaya tanag, Daddy. Dua kami agbingay iti abang. Taanda ka duwag. Sino, ti kadwam nga agabang dito, Ni Jeb. Diba ding agayim ko, Daddy? Sustumat kat di atap na dakadwana. Adamang bantay kan kuana. Wan nga rod, nasingpot mo't dahi agayam na. Talaga saan na nagsina dagiti adwa. Kaslam nagsilpo ti bagis da. Tagsinsinur da. Iti isa din naman ang papalanda. Sapay la ko mga rod ata maipasnak ni Beng ti panagadal na. Tapno matungpal ti ambisyon na iti biyag. Sa bagay nalain ni Beng. Agbalin to a doktora ti anak ta. Patsik, lakaan na lang layta. Ta nautet ti anak ta. Ay na, Greg, agbayad manen iti tuition di anak ta. Imawag itay. Dakkal manen agatan ti kasapunan bakit. Wan nga rod, talaga nagastos ti kurso di anak ta. Kasanungay, saan pa pa'y matla nagsweldo? Wan nga rod, naanya ti kunam, aglaw na. Sige. Nainayo na mo tilon mo. Bayadan tan ti the whole year. Tuition di anak ta. O sige, taison tulangan ti tintin na ganta ti ilon ko. Kumusta nga tan ti anak tayo di Manila, bakit? Isumat nga rin ti pampanunutak. Okay, kanumot lang ijay. Kanayon ti text na. Madanaganak. Siyudad jayan na. Ang mga kumaro ti panagbakla-bakla na ijay. Saan mo't siguro? Nakanayon kumot abagbagaan iti text. Nuaramidan na ti kasta. Nasaysaya at langan nga agsardeng nga agadal. Tag-tagibalay langan. Agdo na tawon ni Beng agad adal, Amy. Wan nga rod, madlaw nga interesado di anak ta nga agadal. Kaman kita, ada tao. Mabit lang. Umayan!
Mami, Ha? Beng anak, adda ka? Kadumot gayam anagawid ni Jeb. Mala, umay kayo. Sumra kayo. Thank you, Nana. Beng anak, papayakil natin pa nagawid mo. Apa nga awit mo na iti gargarat mo? sorry, Daddy. Mami, nagbasol na. Ha? Anyat kahit masawanan ako. Pakawanin da ko, ma. Pakawanin da kami. Masigugat. Masikuga? Owan, Daddy. Ha? Greg! Sino tama ti sikog mo, ha? Siya, tata. Oh, Daddy, Mami. Ni Jeb ti amatin inahurag. Greg, adda dagiti dadakkel ni Jeb. Umayda ka no makisarita ka data. Tapag kasaran tayo dagiti uping. Diyak ko manugot, Emi. Diyak kayat na may sa abakla ti makaasawa ti anak ko. Greg, awanan ti maaramidan ta. Masikugan ni Ben. Awanan. Nadadalan ang aming pinsan ti arapapta para ti anak ta. Papayakas to'y. Greg, masapul nga aklunan tan ti amin. Taawanan ti maaramidan ta. Saan tayon ang maisubli ti napalapan? Basta diyak ko manugot. Uray masikog libing. Diyak kayat aray diya adjeb ti makaasawa kin kwa na. Diyak ipalubos! Diyak pulos kayat day diya lalaki para ti anak ko, Mr. Lonely. Ngem, awan tinaramidak, tanagtaray daket nga ruden. Isu nga inaklon kumitlang ti amin. Ita, duwan ti anak da nga gasawa. Pinagkasarmi ida, ket naanayas met ti panagbiagda. Nga uray kas niya klase ti naigasat ti anak ko.